U Ramikoh studentskog centru Novi Sad jest 10 studentski domi, a polni kapacitet vynoši 3064 mesta. U tej chvíľky u novosadských domoch kolo 328 studenti, ktorí ostali pre obowiązki na fakultetoch. Jak vyjavil Steva Lazarevič, pomocník direktora za zmescenie studentského centru Novi Sad, u všetkých domoch še počitujú miery zaštity, tak na uchodoch jest dezobariéry i meraše temperatura, u konkoch jest sredstva za dezinfekciju rukoh, a maski i rukavici obavijazni. To se pokazalo na neki način, ružno reći, ali ja kažem da nije strašno. Imali smo svega 5 studenta na 3064, a da vam kažem, kod nas se hrani 10.000 studenta u našim menzama. Tako da mislim da nije tako strašno, mogli smo možda proći bolje, ali mislim da u ovom momentu možemo biti na neki način, uslovno rečeno, i zadovoljni. Na počátku septembra bude otvorený konkurs za zmescenie u domoch, točnejšie od 1. po 15. september za studentoch 1. roku a za starších od 15. septembra po 31. október. Po slovoch Lazareviča za kolo 330 nových mesta konkurujú kolo 1000 studenti. On hváral, že s ohľadom na chvíľkovú situáciu zo epidémiu môže byť trebalo zmenšať kapacitety, ale o tým treba, že by odlučilo ministerstvo.